Poluga je kruta šipka koja može da rotira oko nekog oslonca. Ako na jednu stranu poluge deluje sila Fa na udaljenosti Ra od oslonca, to će prouzrokovati pojavu momenta sile Ma koji izaziva rotaciju poluge oko oslonca, jer znamo da je uzročnik rotacije moment sile. Isto bi se desilo i ako primenimo silu na drugu stranu poluge, ali bi ovog puta moment sile Mb imao suprotan smer od momenta sile Ma, te bi poluga rotirala u suprotnom smeru. Ako bi obe ove sile delovali istovremeno, momenti sila Ma i Mb bi se borili za prevlast jer su suprotnih smerova i teraju polugu da rotira na suprotne strane. Ako su intenziteti ovih momenta sila isti, nijedan ne bi odneo prevlast, pa bi poluga ostala da miruje, odnosno bila bi u ravnoteži. Dakle, uslov ravnoteže poluge je da momenti sila sa obe strane poluge budu istog intenziteta. Radi pojednostavljenja cele situacije ćemo smatrati da su uglovi između sile i njihovih kraka 90 stepeni. U tom slučaju intenzitet momenta sile se može iskazati kao M je jednako R puta F, pa dobijamo da je RA puta FA jednako RB puta FB. Ovo sada može biti zanimljivo. Posljednji izraz nam govori da sa ravnotežom poluge možemo malo i poigrati. Ako povećamo krak sile RA, što će dovesti do povećanja momenta sile MA, možemo umjesto isto tolikog povećanja kraka sile RB povećati silu FB, tako da moment sile MB opet bude jednak momentu sile MA, pa poluga ostaje u ravnoteži jer i dalje važi da je RA puta FA jednako RB puta FB. Dakle, oslonac očigledno ne mora biti na sredini poluge. Bitno je izbalansirati momente sila sa obe strane poluge, odnosno proizvod sile i kraka sile sa obe strane mora biti isti da bi poluga ostala u ravnoteži. Kompletna lekcija zajedno sa ostalim lekcijama iz ove oblasti je dostupna na sajtu fizičar.com u vidu online kursa.